I am asking the LTO and the LTFRB to be very realistic. You know, the national policy that they will only allow buses to operate should not be made immediately identically implementable diri sa Bohol tungod kay lahi ang sitwasyon. Nakasabot na sa NCR o sa mga other places na grabe ang pagtakot-takot dito. Of course, kinahanglan mas stricto sila sa pag-contain sa mga public transport modes of transportation. Pero diri sa Bohol, kinahanglan, we have to be realistic na dire COVID-free naman. And number 2, kuwang ang atong mga bus sa tinuod. Basin, nitawag ko ni Secretary Tugadi kaganina sayo sa buntag, nag-istorya mi. Ingon ako, maybe Secretary, sa records ninyo diha sa Department of Transportation, daghan ang mga franchises na valid diri sa Bohol. Tinuod na nga valid. Pero sa tinuod bisan pa valid, hindi naman maka-operate ang ilang mga bus tungod kay mga karaan na mga bus, wa sila yung mga maayong mga lisensya. They are not licensed to operate. And I was telling him, the reason for that is we don't have a registration office in Bohol. Yes. Ang LTO office napa dito sa Cebu. Sa karong mga panahon na, how do we register all of these vehicles? The number 2, kaibaw naman nato ang sitwasyon sa government offices dito sa Cebu. Grabe ang volume sa transaksyon nila dito. Mao nga ma-delay. Mao nga ingon ako, and I am calling out to the LTO and to the LTFRB right now. Please, let us be realistic. Di ta makadugang ba sa sakripisyo sa pag-anto sa mga tao ba? Correct. We should not add to the sacrifice and the suffering sa atong mga katawhan. We have sufficient vehicles. Allowed. Daghan ang atong mga bus dire, napud tay mga jeepneys dire, napud tay mga transport vans, mga B-hires style na mga vans, napud tay mga habal-habal. Look at Cebu, they've already started to operate right now. Yes. Backriders are already allowed. So, nanguntahan ako ni Secretary Anyo, pero ingon niya, stricto pa sila gihapon sa habal-habal. So, tanawa mga kaigsunan ako, pugnan nato ang habal-habal. Pugnan pa nato ang mga jeepney. Kuwang na nga ang mga bus. So what do you want to happen? Magpagtas na ra ang atong mga katawhan, magpagtas na ra sila. Correct. So mao nga, I'm making a call. I'm now reviewing the policy on backriders. And I'm going to be consulting, and I will release a policy on backriders very soon. Salamat ko. We have to be realistic. Kinahanglan realistic naman ta. We are COVID-free here. Mao nga ingon na ako sa LTO, LTFRB, we will not achieve this if we were not alert and aggressive sa among mga polisiya. Aggressive pud ta dire. However, kinahanglan realistic pud ta. We cannot just keep on shutting down because Manila says i-shut down ng tanan, i-shut down pud nato. Kinahanglan mo tan-aw ta sa realidad sa sitwasyon on the ground diri sa ubos. We are COVID-free. We have sufficient vehicles. Ingon na ako ni Secretary Tugade sa tinuodra, kung ang gusto ninyo, ipa-shutdown nato sector by sector ang transportation sa tinuodra, that will achieve the negative reverse effect. So, kung kuhaan nato ang numero sa mga transport mode, di ang mga tao magsiksikan sa sakyanan, dili ba? Nawala ang social distancing gov. Mas mawa. When I want people to understand na kung makuhaan nato, mabawasan nato, mas magguot ang mga tao. Correct. Magunahan yan sa mga terminal, magunahan sa masakyanan, mabiolate tungod sa grabing pagsiksikan ba dito, sa pagguot dito, edi syempre, maglinya-linya na dito. So, vehicles po, if you lessen the mode of transportation, edi syempre, like in Lobok, naglumba na sila sa pagsakay dito. So, grabe, the situation is really bad on the ground. Mao nga, daghang salamat, Weng, for allowing me to make this call on media. Yes, and go. I hope, Weng, we're also being covered sa social media. Yes, go. Tungkol kay ipahibaw nato sa atong mga national officials, we appreciate ang inyuhang mga lakang, ang inyuhang mga paglihok, paningkamot diha sa Manila, sa NCR, or sa Cebu. Of course, you have to do that because you have massive infection. But in Bohol, can you imagine, from March 16, from the time kaniyatong nagsugod ta mag-lockdown hangtod karon,
even as we have already accepted more than 700 mga locally stranded ug returning OFWs ug nagpauli na ta ng more than 120. Even with that, how many positive COVID sa Bohol? Usara. Mhm. And that person is already okay. Nakauli na. Yes. Nana sa ilahang panimalay, kauban ng iyang pamilya. Mhm. We only have one. So we have to be realistic. Do you think, you national officials, do you think we in Bohol want an infection in Bohol? Of course we don't want an infection in Bohol. Mao nga, makasali ka mo namo na we are going to be very strict. Yes. Pero bisan pa na, we are going to be very strict. Kinanglan, realistic puta na sa karong mga panahon na we only have one infected who became okay. Okay na siya. Yes. So technically, COVID-free gihapon ang Bohol. Daghan naman ang atong mga modes of transportation. Nga naman, pugngan nato. Yes. Nga naman, nabatay mga turista dire. Wala nga eh. Mga naigo na ang atong transportation industry. And unsang atong buhaton, ipa-shutdown pa natin Shutdown karon. pa, correct. No, Gob, that should not be the case. yes, sa tawag nimo ni Secretary Tugadi Gob, base sa imong gipresenta niya nga mga katarungan sa kahimtang sa lalawigan sa Bohol nga dili angayan ipiton labi na sa transport sector nini mga panahon na kay doon na patay gyatubang nga krisis mawa na ning mga gipatumang natong protocol nga social distancing labi na ning mga habal-habal kini nga Nova Cred policy pag apilar nimo niya Gob unsay tubag unsay assurance ni Secretary Tugade nga gihatag kanimo aron masulbad kini mga problema. I sent him a follow-up message. Ingon na ako, boss, pag dinawasan ang mga sasakyan, you are actually inviting people to congest all the transport modes. You will Correct. violate social distancing. Mhm. People are now crowding terminals and streets in Bohol, in Tagbilaran City. The poor, the sick, the elderly, those who need to go out are now lining up and walking in Bohol's street. Ingon ako, so how is that going to help ang akong pangutana? Ang iyang tubag, I fully understand your feelings and comments. Rob, I'm forwarding your comments and toto. I just want to achieve transparency and open communication sa atong mga katawhan. Ingon niya, that is the reason why he texted all my complaints and all my messages to the other officials in the LTO, LTFRB hierarchy. And imagine when ang nadawat niyang tubag nila, ang nadawat nila na, sir, ang tubag ng iyang mga opisyal niya is, yes sir, we have sufficient number of buses in Bohol. Ingon nila, they have sufficient buses in Bohol. However, ingon sa iyang mga opisyal diri sa ubos, the usual reaction of politicians who violated the health protocol Wow. and refuse to understand the hierarchy of PUBs to be deployed is for the drivers to earn a living. So, LTO is launching an anti-colorum, no SP operation since yesterday in Bohol in which several traditional PUJs were apprehended. Nabasol pa ang mga politicians. Ingon na ako, Mr. Secretary, their numbers are wrong. Kini ang akong tubag. The number of buses on paper is misleading. Correct. Franchises may be reflected on record as valid and operational. Tinuod na, daghan ang mga prangkisa na valid ug operational. However, not all buses are operating. Maraming luma. Ingon na ako, daghan ang mga karaan. The government inefficiency as shown by LTFRB, LTO is the culprit to blame, not the politicians your people are referring to. Dili kami. The fact is we don't have an office here and every time we go there to register, grabe ang bureaucracia, ang mga delay ug ang linya. Now, I told him, if we politicians did such a lousy job in Bohol, if the governor and the mayors, wa mi nagtinabangay, wa mi naghiusa kauban ng atong mga mayor, then tell your people to take note that we are still COVID-free if we did a lousy job. Out of respect, I did not ask him what happened in other parts of the country. Wa na ko nangutana niya. But I told him that was not achieved lightly. Yes. They should stop making rules for all without exceptions and being insensitive and blind to the realities on the ground. The situation in NCR and the bigger cities is different to us here. Lain naman ang atong sitwasyon. Correct. So I said that
there are other personal matters that I sent him, but I told him I'm still asking that you allow our jeeps to operate since we have minimum health standards imposed on them anyway. Give them the time to register instead of shutting them down and contributing to the hardship of our people. I respectfully submit this, Mr. Secretary. Okay. So, ingon nga niya na, yes, I fully understand your feelings and comments. Ipahibaw daw niya. And then, nangayo siya ng, I don't say for asylum. He is just asking that be assured that we are doing our best as well and we respect you. Ingon niya na, there are some personal things in his message that I don't think it's proper to read. But he also wants the best for Bohol. And I thank Mr. Secretary Tugade for that. But LTO and LFRB must wake up. You must realize the situation on the ground. Mao nga, open it up and allow us to register. But do not close down the situation right now. Tungod kay, wa ka mo nakatabang sa sitwasyon. You only contributed, nakadugang rata, sa gubot sa sitwasyon sa ubos. Correct. Please do not do that. So, thank you very much, Weng and Jean, for giving me this opportunity to make this call sa mga katauhan. Salamat kayo, Gob. Salamat. Yes, Gob. So, Gob, ihatag na lang nako nimo mga 2 minutos, Gob, mga mensahe na lang katauhang bulanon aron na hupay-hupay ning gibatis mga kaigsunan nato nga nain taw nagitinduga des kalsada gahawat og sakyanan. Akong kasiguruhan nila na naningkamot ang inyong gobernador. I'm doing my best, ha? Pero murag, ang kalaban ba, ang tibuok national government, Ang kontra nato diri the entire transportation agencies ng Pilipinas. Mao nga, please, tagay ko og taktong panahon. Tungod kay si Secretary Tugade, nakasabot naman sa atong problema. Nang hinaot na ang mga LTO ug LTFRB, umata sila. They have to wake up and see the situation right now. Anarang akong hangyo. So sa akong mga kaigsuon ng bulanon, we are doing our best. Mao nga, pasensya ra, taas-taasan ra nato atong pasensya ug pagpasabot sa tanan. Tungod kay kahibaw nato na sila po dito sa Manila o kung sa Cebu, lahi ang ilahang sitwasyon. Unfortunately, hindi naman pwede na pare-pareha ang mga balaod, ang mga terms, conditions, and regulations in all places of the Philippines. Kinahanglan, mutanaw sila sa realidad. So sa ako